بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم علمان، سخنوران، برادران و خواهران عزیز، من میخواهم شما را با سلام اسلامی سلام بگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیلی شدم از آنی که بر دوش من چنین یک شرف بزرگ بیافتاد تا در این کنفرانس به معرفی بخشیده به مسجد اقصی و بیت المقدس برآمد کنم. امروز در موضوع فضیلت مسجد اقصی صحبت خواهم کرد. در سوره اسراء سوره 17 در آیت اول الله تعالی می فرماید: پاک است آن اللهی که بنده خود را شب از مسجد حرام به مسجد اقصی که گرد و اطراف آن را برکت داده ایم سیر داد تا بعضی از آیات خود را به او نشان دهیم. البته او شنوا و بیناست. در آیت آورده شده الله تعالی برایمان می گوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از مسجد حرام در مکه به مسجد اقصی در قدس انتقال داده است. در آن سفر شبانه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد اقصی نماز را با اشتراک تمام پیامبران امامتی کردند و بعد از آنجا ایشان به آسمان برآورده شدند. حادثه‌ای که با نام الاسراء و المعراج معروف است. همه ما خوب می‌دانیم که مسجد اقصی بعد مسجد حرام و مسجد نبوی سیومین حرم اسلام است. اما فرق بین مسجد اقصی از دیگر مسجدهای حرام در آن است که نه تنها خود مسجد مقدس است، بلکه زمینی که مسجد اقصی در آن جایگیر است، یعنی سرزمین شام نیز مقدس و مبارک است. الله تعالی در قرآن سوره انبیا سوره 21 آیت 71 برایمان میگوید: سرزمینی که برای جهانیان یعنی برای همه خلقها در آن برکت نهادیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بارها تکرار کرده است که این سرزمین مقدس و مبارک است. در این باره الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف سوره 7 آیت 137 برایمان گفته است و همچنین در سوره اسراء سوره 17 آیت 1 و همچنین در سوره انبیا سوره 21 آیت 81، در سوره سبع سوره 34 آیت 18 و در بسیار آیت‌های دیگر. الله تعالی در سوره مائده سوره 5 آیت 21 این سرزمین را با نام الارض المقدسه یعنی سرزمین مقدس نام برده است. همین طور الله تعالی بارها در قرآن کریم از مقدس و مبارک بودن این سرزمین ذکر کرده است. در این باره در حدیث صحیحی که در سنن ترمذی جلد 6 حدیث 3954 آمده است که پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم گفتند: توبه برای شام، یعنی مبارک است شام. صحابه ها پرسیدند: چرا ای رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند: فرشتگان ذات رحمان قناتهای خود را بالای این سرزمین می کشایند
дар ин бора дар китоби саҳиҳи бухорӣ ҷилди 9 дар зери ҳадиси 7094 омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба Аллоҳ дуо карда чунин гуфтанд: бор илоҳо, сарзамини Шомро аз баракати худат баракат деҳ. ҳамин тавр якчанд қатор оятҳо аз Қуръони Карим ва ҳадисҳое ҳастанд ки дар бораи фазилати Шом хабар медиҳанд. агар дар бораи Иерусалим ки дар сарзамини муқаддас ҷойгир аст сухан ронем, пас ин шаҳри муқаддасест ки дар он бисёре аз паёнбарон зиндагӣ кардаанд. ин ҷой ҳарами ҳар се дини иброҳимӣ аст. яҳудиён ба сӯи Иерусалим ба сӯи девори буроқ ё ин ки девори ғарбӣ ибодат мекунанд. илова бар ин онҳо тамоми маҷмаи ақсоро ки кӯҳи маъбад меноманд ҳарам яъне муқаддас мешуморанд. агар дар бораи насрониҳо сухан гӯем, Иерусалим барои онҳо низ як шаҳри муқаддасест ки бо Исо алайҳиссалом алоқаманд аст. дар қисми қадимии ин шаҳр маъбади эҳёи насрониҳо ҷойгир аст. мо мусалмонон Иерусалимро алқудс, албайтул муқаддас, хона яъне ибодатгоҳи муқаддас меномем. дар бораи он дар муснади имом Аҳмад таҳти ҳадиси 23090 омадааст ки паёнбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтаанд: даҷҷол тамоми ҷаҳонро тасарруф хоҳад кард ба ҷуз масҷиди ҳаром ва масҷиди ақсо. наздиктар ба фарорасии охири дунё вақте ки даҷҷол зуҳур мекунад, ба ҷуз аз масҷиди ҳаром ва масҷиди ақсо тамоми ҷаҳонро тасарруф хоҳад кард. дар муснади имом Аҳмад таҳти ҳадиси 22320 омадааст ки пайғамбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтаанд: дар миёни уммати ман яъне пайравони ман гурӯҳе ҳастанд ки ҳамеша ҳақро ошкор мегӯянд ва то фарорасии қиёмат ҳеҷ кас наметавонад ба онҳо зиёне расонад. саҳобагон аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам пурсиданд: онҳо дар куҷо мешаванд? дар ҷавоб пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: дар байтулмуқаддас. дар давоми фазилати масҷиди ақсо бошад, мо медонем ки калимаи ал-Ақсо маънои дурро дорад. пас маълум мешавад ки масҷиди Ақсо масҷиди дур аст. ва агар масҷиди ҳаромро байтулатиқ яъне қадимтарин хона ва ибодатгоҳ низ гӯянд, пас масҷиди Ақсоро албайтулмуқаддас яъне хона ва ё ибодатгоҳи муқаддас номидан низ дуруст аст. дар китоби саҳиҳи Бухорӣ дар ҷилди 4 таҳти ҳадиси 3066 омадааст ки Абузар Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад пайғамбарро пурсид: кадом масҷид аввалин шуда дар рӯи замин бино шудааст? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: масҷиди ҳаром. баъд ӯ пурсид: баъд аз вай чӣ? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: масҷиди Ақсо. ҳамин тавр масҷиди Ақсо дуввумин масҷиди рӯи замин буд, хонаи дуввуми Аллоҳ ки пайдо шуд баъд аз 40 соли масҷиди ҳаром. дар китоби саҳиҳи Бухорӣ дар ҷилди 6 таҳти ҳадиси 4492 омадааст ки Баро ибни Озиб разияллоҳу анҳу мегӯяд: бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам намоз гузоштем ва қиблаамон самти намоз 17 моҳ аз замони ҳиҷрӣ масҷиди Ақсо буд ва пас аз он ба сӯи масҷиди ҳаром рӯй овардем. аввалин қиблаи мусалмонон то моҳи 17 ҳиҷрӣ масҷиди Ақсо буд. баъд аз он қибла ба масҷиди ҳаром иваз шуд. чуноне ки пештар зикр кардам, масҷиди Ақсо сеюмин масҷиди ҳаром дар рӯи замин аст, пас аз масҷиди ҳаром ва масҷиди набавӣ дар Макка ва Мадина. дар саҳиҳи Бухорӣ дар ҷилди аввал таҳти ҳадиси 430 омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар як сафари шабона аз масҷиди ҳаром ба масҷиди Ақсо интиқол дода шуданд. дар масҷиди Ақсо эшон ба намозе имоматӣ карданд ки дар он тамоми паёнбарон иштирок карда буданд,
یعنی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم امام تمام پیامبران در نماز شدند. ادامه در صحیح بخاری در جلد 5 تحت حدیث 3886 گفته می شود که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به قریشی ها از حادثه اسرا و معراج سخن کردند، آنها به ایشان باور نکردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی الحجر رفتند و در همین لحظه الله تعالی منظره مسجد اقصی را پیش نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان داد و معرفی کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به توصیف جزئیات مسجد اقصی شروع کردند که قریشی ها از آن در حیرت افتادند. در حدیث صحیح از مسند امام حاکم حدیث 5883 گفته می شود هنگامی که صحابه ها درباره افضلیت های مسجد اقصی و مسجد نبوی بحث می کردند، پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم گفتند یک نمازی که در مسجد من خوانده می شود برابر 4 نماز مسجد اقصی است و ما می دانیم که ثواب نمازی که در مسجد نبوی یعنی مسجد پیامبر خوانده می شود برابر 1000 نماز در مسجدهای دیگر است. یعنی این معنای آن را دارد که نماز در مسجد اقصی برابر 250 نماز در مسجدهای دیگر است. در صحیح بخاری در جلد 2 تحت حدیث 1189 آمده است که پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم فرمودند که تنها 3 مسجد شایسته سفر به سوی آنهاست و این هم مسجد حرام، مسجد نبوی و مسجد الاقصی. یعنی مسجد اقصی از جمله مسجدهایی است که شایان سفر است. در کتاب ابن ماجه جلد 2 در حدیث 1408 آمده است که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم فرمودند که سلیمان علیه السلام پس از انجام ساختمان مسجد اقصی به سوی الله روی آورده از او 3 چیز را خواسته است. اول، بگذار همه قرارها موافق حکم من باشند. دوم، به من قدرت و ملک عطا کن که تنها من داشته باشم و پس از من به هیچ کسی دیگری نباشد. و سوم، بگذار هر کسی که به این مسجد تنها به خاطر نماز خواندن می آید پس تمام گناهانش پاک شود و مثل نوزاد بیگناه گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم افزودند 2 دعای اولش پذیرفته شد و دعا می کنم که سومینش نیز قبول شود. ما می دانیم که مسجد اقصی یگانه مسجدی است که در قرآن در برابر مسجد حرام نامش آمده است. این تنها 2 مسجد است که در قرآن با نام ذکر شده است. ما از تاریخ می دانیم که این به نظر اکثر علما موافق است که مسجد اقصی را آدم علیه السلام ساخته است و بعد از آن از جانب ابراهیم علیه السلام از نو برقرار کرده شده. بعدتر ساختمان قسم اساسی بنا را داوود علیه السلام آغاز نموده آن را سلیمان علیه السلام به اتمام رسانیده است و بعدتر در سال 587 تا میلاد بابلیان به یروشلیم وارد شده آن را ضبط کردند. نوخودونوسر نام پادشاه بابل بیت المقدس یعنی یروشلیم را ضبط کرده مسجد اقصی را خراب کرد و از بس که مسجد اقصی را سلیمان علیه السلام ساخته است یهودیان آن را عبادتگاه و یا خانه سلیمان علیه السلام مینامند و آن را حرم اساسی خود میدانند. بعدتر سال 167 پیش از میلاد یهودیان این عبادتگاه را از نو ساختند و در سال 70 پیش از میلاد رومیان آمدند و باز بیت المقدس را به ویران کردن مسجد اقصی ضبط کردند و آنها به یهودیان و مسلمانان چنان بدبینی داشتند که مسجد اقصی را به خود یکسان کرده این موضع را به پرتوگاه تبدیل دادند که در آن همه افلاسی و پرتو و پسمانده و اخلاط را می پرتافتند و تنها بعد سال 637 یا 638 میلادی خلیفه دوم اسلام حضرت عمر الله از ایشان راضی باشد بیت المقدس و مسجد اقصی را آزاد کردند. پاتریارخ نصرانی سفرانیوس گفت که کلیدهای بیت المقدس را تنها
шахсан ба дасти пешвои мусалмонон хоҳад дод. Аз ин рӯ худи ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу барои гирифтани калидҳо ба Байтулмуқаддас омаданд ва амири муъминон бе ягон хунрезӣ Байтулмуқаддас ва масҷиди Ақсоро озод карданд. эшон ҳамон ҷойро ҷустуҷӯ карданд, ки дар он ҷо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам намоз хонда буданд. он ҷоро ёфтанд, тоза карданд, бодастони худ тоза карданд ва он ҷоро масҷиди муваққатӣ қарор дода, дар он намоз хонданд. зиёда аз 50 сол мегузарад. соли 691 ё 692 ва халифаи умавиҳо Абдумалик ибни Марвон гунбази харсанг, яъне қуббата сахроро месозад. гунбази заррин, ки ба ҳама шинос аст, ба таҳкурсие, ки Абдумалик ибни Марвон гузошта буд, такя мекунад. Вай онро низ сохта буд. гунбази харсанг муддати хеле дуру дароз, қариб ки 450 сол, то соли 1099 мелодӣ, яъне пеш аз омадани салибиҳои аввалӣ, дар зери ҳукмронии мусалмонон буд. ҳангоме ки салибиҳо пирӯз шуданд ва Байтулмуқаддасро забт карданд, онҳо тамоми мусалмононро ба қатл расониданд. ҳатто пас аз анҷоми ҷангҳо ба қатл ва нобуд кардани қариб ҳамаи мусалмонон идома доданд. таърих чунин куштори хунинро надида буд. алҳамдулиллаҳ, пас аз 88 сол, яъне соли 1187 мелодӣ, дар ҷанги Ҳиттин Салоҳиддин Айюбӣ Байтулмуқаддасро озод кард. насрониён дар тарси он буданд, ки пешвои мусалмонон ҳамчун интиқом барои корҳое, ки 88 сол пеш карда буданд, ҳама насрониҳоро ба қатл мерасонад. аммо алҳамдулиллаҳ, тамоми ҷаҳон аз фарқияти бузурги байни Салоҳиддин Айюбӣ раҳимаҳуллоҳ ва салибиҳо огоҳ аст. ӯ ҳамаро бахшид, ҳатто то ҳадде, ки ба ҳамаи ғайримусалмонон иҷозат дод, ки дар Байтулмуқаддас бимонанд ва низ агар онҳо бихоҳанд ба дини худ пайравӣ кунанд. ба масеҳиён иҷоза дода шуд, ки бимонанд ва ба дини худ амал кунанд. Ба ёҳудиён низ иҷоза дода шуда буд, ки бимонанд ва ба дини худ амал кунанд ва ҳамаи онҳое, ки хоҳиши бозгашт ба кишварҳои худ доштанд, бо долони амн таъмин карда шуданд. ҳамаи ин боиси эҳтиром ва иззату шараф дар байни ғайримусалмонҳо низ гардид. ӯро бо инсондӯстӣ, меҳрубонӣ ва хоксории худ чӣ дар шарқ ва чӣ дар ғарб мусалмонон ва ғайримусалмонон эҳтиром мекарданд. аз он вақт ин ҷониб шаҳр то замони омадани Бритониё дар соли 1918 ва Фаластинро ишғол карданаш зери назорати мусалмонон буд. ва дар соли 1947 қарордоде аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул карда шуд, ки мувофиқи он аҳолии ками яҳудиён, ки он вақт камтар аз 10% ташкил медоданд, ҳуқуқ ба 55% ҳудудро гирифтанд, дар он ҳоле ки фаластиниҳо ҳамагӣ ҳуқуқи 45%ро гирифтанд. дар ҷанги аввали Арабу Исроил дар соли 1947 яҳудиён 17% замини Фаластинро тасарруф карда буданд ва дар ҷанги дуввуми Арабу Исроил дар соли 1967 ба яҳудиён муяссар шуд, ки Байтулмуқаддаси шарқиро тасарруф кунанд ва минтақаи паҳлӯии масҷиди Ақсоро зери назорат гиранд. бисёриҳо савол медиҳанд: мушкилотро чӣ гуна бояд ҳал кард? бархе мегӯянд, ки мардуме, ки аслан дар ин қаламравҳо маскан гирифтанд, бояд бар ин сарзамин қудрат дошта бошанд, ки бо он ман розӣ нестам. ман розӣ нестам, ки аввалин сокинони замин соҳибони он бошанд. аммо агар мо розӣ бошем ҳам танҳо ба хотири далел, пас таърих ба мо гувоҳӣ медиҳад, ки аввалин сокинони Фаластин канъониён, яъне арабҳо буданд. қабилае аз нимҷазираи араб, ки ҳанӯз соли 6000 пеш аз милод буданд. аз ин бар меояд, ки танҳо 600 сол пас аз Иброҳим алайҳиссалом, 1400 сол пеш аз милод аввалин шаҳракҳои яҳудӣ пайдо шуданд. маълум мешавад, ки 4500 сол пеш аз омадани яҳудиён арабҳо аллакай дар он ҷо зиндагӣ мекарданд. баъдтар дар соли 70 милодӣ онҳо аз ҷониби румиён ронда шуданд. аз ин рӯ ман розӣ нестам, ки мардуме, ки аввал муқими ин сарзаминҳо шуданд, соҳиби ин заминҳо бошанд. аммо агар ин тавр бошад ҳам, аввалини онҳо арабҳоянд. ҳокими асосии ҷаҳон ва ҳокими ягонаи тамоми замин Аллоҳи мутаол аст.
ки поку бузургвор аст, офаридагори мо, парвардигори бузург. ва танҳо онон ки ба аҳкоми Аллоҳи поку бузург пайравӣ мекунанд, меросбарони ҳақиқии ин сарзаминанд. аллоҳ таоло дар сураи Аъроф, сураи 7, ояти 128 мегӯяд: ин замин аз они Аллоҳ аст ва ба ҳар кас аз бандагонаш ки бихоҳад онро ба мерос медиҳад. Аллоҳ ба касе ки хоҳад медиҳад ва оқибати нек аз они парҳезгорон аст. яъне ворисони ҳақиқии замин касоне ҳастанд ки қонунҳои офаридагорро дар рӯи замин муқаррар мекунанд, яъне шариати Аллоҳи пок ва бузургро ҷорӣ мекунанд. агар бархе аз қабилаҳои араб ба Аллоҳ ширк оранд, ба яктопарастӣ яъне тавҳид пайравӣ накунанд ва адолатро риоят накунанд, пас онҳо ҳаққи қудрат, ҳаққи ҳукмронии ин сарзаминро надоранд. ворисони қонунӣ, ворисони шаръӣ тибқи Қуръон аҳли тавҳид ва адолат ҳастанд. имрӯз тамоми мусалмонони ҷаҳон бояд муттаҳид шаванд ва ба як уммати ягона табдил шаванд. мо сарҳадҳои байни кишварҳоро барои дертар ба таъхир меандозем. уммати ислом бояд дар роҳи Аллоҳ ва паёнбар муттаҳид шаванд. мо аз Аллоҳи пок ва бузургвор талаби онро дорем ки ба фаластиниҳое ки аз ҳуқуқҳои худ маҳрум шудаанд кӯмак кунад. аз Аллоҳ дуо мекунем ки масҷиди Ақсоро озод кунад. мо ҳамчун мусалмон вазифа дорем ки дар қисмати сеяки шаб дар саҷда ва таҳаҷҷуд аз Аллоҳ талаб кунем ва аз фаластинионе ки аз манзили зисташон маҳрум ва хонаҳояшон хароб шуда ва бисёре аз онҳо шиканҷа шудаанд, дифоъ кунем. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Бақара, сураи 2 ояти 214 бароямон нақл мекунад ва ба мо мисоли душвориҳо ва озмоишҳоеро медиҳад ки муъминон дучори он буданд. мардум чунон рӯ афтода шуданд ки ҳатто худи паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам ва асҳоби эшон дуо мекарданд: ёрии Аллоҳ кай хоҳад расид? аллоҳ дар ҷавоб гуфт: огоҳ бошед ки ёрии Аллоҳ наздик аст. имрӯз уммати мусалмон заиф шудааст. мо комилан беқувватем ва намедонем ки чӣ кор кунем. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 139 мефармояд: сустӣ макунед ва андӯҳгин набошед. зеро агар имон оварда бошед, шумо ғолиб ҳастед. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 103 мегӯяд: ва ҳамагӣ бар эсмони Аллоҳ яъне Қуръону суннат чанг занед ва пароканда нашавед. агар мусалмонон муттаҳид бошанду пароканда нашаванд ва агар мо иншааллоҳ имонро бо тақво ва яктопарастӣ яъне тавҳид нигоҳ дорем, иншааллоҳ ки пирӯзӣ аз они мост. аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дуо мекунам ки Фаластин масҷиди Ақсо ва Байтулмуқаддасро озод кунад ва ба мо насиб гардонад ки ҳадди ақал як бор пеш аз марг дар Байтулмуқаддас намоз гузорем. ва дар охир мехостам сухани худро бо ояте аз Қуръони Карим ба анҷом расонам ки Аллоҳ таоло дар сураи Исро сураи 17 ояти 81 гуфтааст: бигӯ, ҳақ омад ва ботил нобуд шуд. ҳаққо ки ботил нобуд шуданист.